Strasti po domnevnem kemičnem napadu v vzhodni Guti je še dodatno razvnel Donald Trump, ki je na Twitterju najbolj neposredno doslej omenil možnost vojaškega spopada z Rusijo. Bela hiša je sicer Trumpove besede nekoliko umilila in pojasnila, da vojaški napad ni edini možen odgovor na zadnje dogodke v Siriji. Ob tem Washington prst krivde uperja v Rusijo, ki je imela možnost preprečiti napad v Dumi. Russia holds some responsibility in the fact that they guaranteed that Syria wouldn't use chemical weapons again, and they did. They've also hold some responsibility in the fact that they have the 6 UN resolutions that they vetoed to help protect Assad. Združene države Amerike in Rusija sta si več ostrih besed izmenjala tudi v varnostnem svetu, kjer je ruska stran opozarjala, da bi ameriški napad na Sirijo lahko imel hude posledice in bi močno načel mednarodno stabilnost. Вы очень хороши в угрозах. И те угрозы, которые вы сейчас произносите в отношении Сирии, должны нас всех чрезвычайно беспокоить, потому что мы можем стоять на пороге очень тяжелых печальных событий. Da razmere spominjajo na tiste iz časa hladne vojne, dokazuje tudi povečana pripravljenost ameriške vojske. Premike ameriških letalonosilk in rušilcev budno spremlja tudi ruska vojska. Знаем, что авианосная группировка США во главе с авианосцем Гарри Трумэн и эскортом кораблей начала выдвижение в Персидский залив с ориентировочным сроком прибытия в начале мая. Это сложившаяся практика пребывания ВМС США в данном регионе. Мы продолжаем отслеживать ситуацию, складывающуюся вокруг Сирии. Kaj bi prinesel spopad dveh vojaških velesil, si nihče ne upa niti ugibati. Zagotovo pa bi ameriška vojska v Siriji naletela na drugačnega nasprotnika, kot denimo v Iraku ali Afganistanu. أو أي قذيفة أو أي صاروخ يأتي من خارج سوريا، وهذا أملنا. وشاهدنا يعني الجيش العربي السوري بعد أن ازدادت خبرته وميراثه نتيجة حرب لمدة 7 سنوات باستطاعته أن يقف مع حلفائه ومع القوات الرديفة التي تساعد الجيش العربي السوري. Nekoliko v senci zadnjega zaostrovanja odnosov med Washingtonom in Moskvo se je nadaljevalo tudi obleganje Dume, zadnjega mesta v vzhodni Guti, ki je bilo v rokah upornikov. Rusko obrambno ministrstvo pa je danes sporočilo, da je sirski režim prevzel nadzor nad celotno vzhodno Guto blizu sirske prestolnice Damask.